Marino kariko hata mwingi jengre ya TV ne. But kume ora abunge ba muri bethirite baike karo na bagira okera rukiro ruari moro toyo ithine kubangira Meru rekethira ikerekera mwakene twitite yo 2027 kiri ithurano binene na baruo bate kwariria Meru wake bararire kinya Mount Kenya East. Now kirekere mu Meru ochure ni atri nimbi abunga bareterete miaka ene thira riube ya koya na mwerekera because baruo atri bira bakwenda birika ni mirandi ya witi na mbere na moirane yarabekirwo ndi thirikarine na baruo mbere ya kurita mwerekera ni bakwenda kwithira betimona no tongeria bwanthiguru ya Kenya ndio tukuri tukubaru ari nuko ya kabunge ba Meru bakawatandira kiri mwerekera yo Meru kiri siasa cia 2027 tukubaru ari bara bongwate kwa remantu yandi na minority leader kiri bunge ya county Meru mheshimiwa Mwenda Idile dina former MC Orido Rera Peter Mutuma Kalembe na mwandiki wa kiama kia Nopeo county ya Meru Franklin Karuti. Gentlemen, karibuni sana. Tuina fever ya 2027. It's so high. Na abunge ya kabambire kuona weru yutiele mwaka yumwe kuringana na uni na ithile inda abwene last week bukiumira werune baraua ibo kuunga mukono thirikari kana bwe murangoni yo 2 term bawene kotare gotare arembere bawene abunge ba Meru 60 ndite kumya githia no rega no tare era ba sister ndite kumenya anda abunge ba enda koene menya abunge ba Meru they have their right so cha gumera na so kande ige giure yakwa abunge ba Meru kana MCA 60 iba umire werune para bwa nyuma ya thirikari na iba kuona mirandi ya witi na mbere duare thirikari mini abunge bara batura kwata thirikari mbaru barua kinyabo ibe kitekaro kyo kwilibira Meru na iba kwenda mirandi ya witi na mbere irika so MCA na abunge aba kuthoma script mwanya. Thank you bana ndwa mbara buruka kethe mutegeri wa TV na nkore boya kinya no ntubwa twakanya gatumba kwaraniria na tumba kumeanya na ntubetu bana ndwa ndi I think mtokarerete ete mwanya na mtocho ete ya imantu tofauti na ndo mtocho ete aina mandate cha wa chief na bau ambunge betu maybe for some time mtu omba gwithira kwenda maendeleo kareka kwawe no bethirite maybe by push at some point bakinya maybe bakone the desperation na kinya MCs ibatorere baraua of which on tawure tutam anyo antam tegwa for now I'm neutral I'm there no lakini nkarete interest chantu betu no to the sitting in case antu bakona intonterea tuaba kewa into thirikari na number 2 antu bagathera bara affect wantikira tere akwaria so I must be present there na ngecho akura chawa cha senator no tungi ngochwira icha kwande Mwenda Idile so indona nyantu bange bwana betikire bwana ndwa ndibwe kinya bange ndirona ne bakwete Mwenda Idile ondo itwara ndip kirigara Mwenda Idile inkorwa and support senator Kadhuri Murungi for re-election kwando vera TV ne o conversation between ari mbonete ke social media na Facebook o the conversation ithiritereo na DP imutongoria ne ire kya thone kirigara ya burande ire so nteke makura nawe no to DP akuya I had to go there ndone nya mugambia kina manga bondero anga 200,000 rita yes ondara 10,000 and DP no it's good ongele namba jira tane kerecho no kanse benefitire so manto yau barakana propaganda bagatha bloggers chiva jito machari bamenya untu na bonde bene there is no amount of negotiation dona krimesin jantu bagandika bagwiro yo no kadindi utakwenda kukua nori no for now te itarakwa te lazima on declare sign for now no there are so many things mbere ndabera mutongorio retine tumana mutongorio tetine aspirant can do anything aspirant can say anything oteke atiwa but as sitting person ondai momero akainyelwa
inye thirikari nene ndetha ata position ya kwaria no correct thirikari na nkari ara affect ya Meru, but for now nta make my political decision either kiama kira mbita nakio no tuno mwanka menye kiama kira ngeta nakio. It is too early to make decision, but mantu yakwa ndi mwenda ithile nkendela na yose nita ni kijana na ndebene kinya wagea kinya na opposition ne official to Trump ndebene minta ku hapo na baba ukira betha ba ukira bagwanga mwenda anga step no ndira supporters ba kwa ndebene na nkaba mwerekera at some point kabera which way to go, but for now imantu yakwa focus ite nayo seneta ni kijana no ndo am not ready ukamatambande sichantu bangi kutwika uningo amatambande sichantu bangi mati interest ya Meru inkarete interest ya Meru akainyelwa amte atutok no te wenkira no hankari abura mpurita kwari ndira Meru akuinyelwa Kalembe nwithirite ukiwa bunge pa Meru ni bua na trimo uite kinyakiri TV so abunge pa Meru karanthi kana wiki ekaro kuiba kubanga mwerekera yo Meru na Mount Kenya East next year wewe ukena njirereko ndijo kya na mwerekera yo kwithira berema kaba kuibangira ora bakana kane yo batwira batuthiria farewell kwa no ntorendi utwe bakubangira no ndo Meru bongo iba ibangire na ibaere bebonka no ntu kinya tukathithia public participation kana tukathithia bila tu abathithia batithithaia na it is in the public domain kuthwa gitaro nde bauga abo benyuma ya president abatuma nyuma ya president na baga support president kou oria baregere gu support antu no ndo antu babathurite irio murano juju athirire na jo ande kwa divorce kou ajumbe guchemana kurabo chemanite kana bachemanitie inteto ciao barare acio batumba kubangira Meru batu a Meru ito ibangire na turiwe one term na tutiukira na ora kiri mujumbe umpite kuona tamu ijire ombuke nacio no tutikaire tuona ajumbe bagirite wa voters ndoni jababeku no ntu ukejoboria bia bachemaniretie kabo chemane na ntukwira twari na mathiko ja ithetha itum president abakathire bonde au aragwa ni achore bawe ni bagwatanire na baitangu ibare amwe na bakuruka ya mantu jonde bare amwe kabaronere nteto chia cha ruo kimya kyathira beja kairi bakarende patwire bakubanga ora Meru igeta ibare a president ntukwira akibakathaia na kwancho kwa ukwaria rindikiri auga na president auga ni achore na gintu kimwe na auga turamuturirie marwe ringa mithumbi kabate kuringa mithumbi antu bagwanga bejo twira antu beja gutwira mirandi angete kuthithwa mirandi anga ne ere anga stored na thikerero mwandigaria umaugire atiri ibo supporta president 100% achoka kaire awene no to mirandi rete kuendelea na mbi ibo kararania ukona bena bate kwaria kimensura betite so mbere ma antu bagenda gwita ruji bamba kwaria kihutu na mpangaratano na jure jumu munara jo baberi no ndo bate kumenya ntera betite inde ankwenda obera parochemani otuku parochemani muthenya parochemani abachemania orende ruthingo rwa iru andikire ndene Meru menemenetekeria Med Perez na bonde bakana no ntu iberukire mwananchi na mwananchi na ibangite na nkithiria mbere atiri utenao bagwita na president ibo babanga budget na kethe ibo babanga budget ibo batekira mbeche cia kuthiria mirandi eu te president wikaira mbeche cia mirandi kenda twitwa ngugi ibo ndene parliament na for information budget ira kurukiti karia ba kurukiti bwana Mutembei ina ndebeje totore mitungu ko yao ni ituga na itwaraia kaba kwari na ndira karembe atwire kwaria no ndo bari kwa mirandi tethiri ruarua twita gipindi ne bara support thirikari nigo bakiwa mirandi ne thiri na ro bakuge tethiri
ura karembe batura kuge tithiri ko una ndo kona confusion ile bakwaria na ndene budget president ejeta kawa nyanyi thi yongwa ekiri 7 billion kenda yumba utege budget na because it a public document pekete 350 million peke yake ndo bwa nithi bridge ili koroketwe lakini ke kanywa kire antu na aja 7 billion lakini kire budget yongo mithome no metege 350 million watelo kalembe karuti abunge ba Meru becemania one bakaua iba kwenda stone project ithira bachoka bakaua itu support thirikari ya William Ruto 100% na batina ando na muntu so muchemani yuyu ku make sense tutithiri mithrandi itirikitie tutina ando na president na itu support 100%. Thank you, Bwana Edward. You see, mbere gankethi mutegeri wetu na muthikiria wetu kunthe kurari andi mwatoen ki mubango yu bwe Bwana Edward. It is not over until it is over. We have 1 year ya uritibongo ipo thirikari na it is always good ko sound warning. It is always good kuoya na inya at matam. Nte kuona makosa ya ambunge betu kuwa promises ira cionthe cianekanirwe na ngo ira cionthe ithananitwe ichithwe cie complete by na kwaya na timeline kinya kithai mweri ethatu kana mweri yena mantu yara yonthe tu promise mantu yara yonthe tuthanitu turia kariba Meru batu tukaria leaders kenda twithwa twina uwe. Now I'm speaking the area ubo kenda twithwa twina uwe tuthilikilerie mirandi ira ithiritwe ri so touching kire antu betu na mantu yara tuwite tuyoyurie kenda tutakare antu bakua na tutikuthithia na from where I come from Igembe North batu kwina barabara yetu ithiritwe ina thina muno Kaelo Kamukunji Road na currently barabara ira neri kwa stored but as we are talking barabara ira ni kuendelea boyele kwina a new road ya ni witwa Kaelo kiro mwathi antu betu ekiongo witangaya witakina na yero iki tendering process kana nirigitio tendwa kwina thoko emutu ati nelari na other promises ichira ambunge bachemane bagwatiri for heaven's sake mbere turita musimamo yetu na mwelekeo yetu as a community ite kuroma mantu yera yonde twana ku promiswa mirandi yetu ire itiromba kuthilikila na kinyere ngitwiri tukaewa tuone timeline ya kuthiria mirandi yu ikethirwo iriri. It is always good to make a decision kana kinyotia na mtu kithabutiana wambite kweria njira cionthe cia kuwatanira na njira cionthe. Don't you think it is too late? It is not late. What have I been saying here, Bwana Edward? Wimithirite nkiuga tukaria tukaua if at all wirane putithira buru ukinyaniria maybe thiritwe mende burobio kuratia natho na indakwira ringi Bwana Edward ndakwira woni ntana usumbura ka starting ground nta mwanga icaburu atege kwa karote no mbairie mwathani ndatila kuritira antu bana thungwi. It is always good muntu ayewa kanya tumwe nafasi atila kundeliver then tuye tukiwa tukatachi thina cia presidency na thina cia muyumbi tukatachi thina cia presidency na thina cia MCA if at all we na thina na presidency and your area MP is working uka weto kira antu bondi one term no tere charingwa one term throughout no gutho kura icio ndo ringite kura mwanja last time ni yire kana ithatu cha kulukire so utumba kwa everything you want endeba windero one time mai one time kwenda ntaringiro ringi kamwa kwenda unu au mbioke wembera karote one time eno ntoika kamwa kwenda kururongi ikanya na utila kundeliver then
we should come as a team na tumwira ko gano kenda gano kiria because ito kwere mandate na watila kutondelivera. So what I am saying, it is not late bwana Edward. Tuina mwaka yo echunku yo ritingui po thirikari. Na mbeche ri kuthana no mwaka yo chionde no mwaka cia exhausted. Mbeche cia 2027 2028 ichionga itiomba kwa exhausted chionde. So woni ndienda kuatiri it is good ibaririe. It is good iba kurita signals kutithuki kuonania if this does not happen but we make a decision kana tukaria ungi. But now twithirite tukina restocking of the ng'ombe cietu ira cietite igembe no thiba kuthithia restocking antu iba kuthanu ng'ombe bara baiyero ng'ombe. It is one of the promise ya thirikari ira twithirite twiskuma tukiwa ukia gutha babwe buti tu compensate ng'ombe cietu ira cietite antu betu bara boroi then badu make another na nyawinda gwitaga alaga kwinama mwanka tuone restocking tuone compensation. Now as I'm talking antu begembe north iba kuona compensation ya ng'ombe chuira chiurite. But I want to say this, I want to send a warning and say this: let the people, the real people, baraba ita affected, baraba yero ng'ombe chio, baraba onete madhina, let those people benefit. So wetuma warning kio the concerned party. Whether yes, main corner there is uproar in the social media. In corner there are so many people making noise. And then rakuatiri tuka politicize untubura. If something right is happening, okay, akuda mtura wengwa wiri ng'ombe na kuona ng'ombe. To politicize that matter. Endro ke akuda kwe muntu utayiro ng'ombe na kwe muntu utarithia ng'ombe na none natha ni tu ng'ombe. Let that evidence come forward, then we'll be able to fight from the evidence. But to politicize untubura na antu iba kuthanu ng'ombe, it is very wrong, unconned, na untubute kubua. Edro ke akuda kuru kuoya na atayirwa, then we are here to speak. Wow. Yeah. Tutiko yete kumisilindi. Muringi kura. No mislindi mwa muringi. Na kwenda ri. Itukwenda athoma kiba tutikeje kugamba yantu banjuri. Twagamba muntu ura kumenya bubwega ura tukuga. Ura kwenda. Angondo kwira atiri tukagamba tutikumbisa wa tukagamba yes tumenyani yes agagutha no njuri then njuri abo gwathora nguga takwira atiri tukagamba tutikumbisire our argument ngoma njuri ngomeruma ndigira bubwega gwathora nguga iko kwata gwathora nguga yes nonto kwe gukutha na kuga point ureba tere kuga utigwa jumbe baugire guru kiro warura ajumbe bugire to bugire na mumero namenya bugwa to bugire kintu kembere no thie ya budget imujumbe kana toe no thie ya budget bile tukwenda kuwa ke mujumbe tukwenda kuwa mujumbe gwatiri mwaka jwa mbere turekira president no kuimprove ore suni bakarita mwerekera dikera ni yes otu bugire bile nkwariria ibura te wotoria yes proceed otu bugire turi bathikira ba baringirunga mabako mwaka mbere itwekirite president murandi juju na murandi juju tomwikira mbeca indi ari akuthithia mwaka jwa ere murandi juju itwajwikirite mbeca twara kugitatia twara kuthithwa twetha tunajwena na mieri 5 etigere utumbo twira atiri mieri 5 etigere iboka ina right ya kwario bakwaria kintu kembere kaboka na jeka maendeleo yaete favor na baikirite budget yakara ya favor bakuromba kana bareanda masi executive banenkerwe kintu gakiryo utifiva ni mujumbe arungame bwana Mutembei auga ni wakwari na tukuthithia budget mwaka juju ikwari na giki keke athithwa keke arega lakini ukaye gutaka mieri 5 kinya barabara ria ukirindini gwita mwanka meathene no kuona ni kwinjo lakini miaka iyo ethira ite kwinjo erinjo mieri ngana 5 etigere
kou injire confusion kenda bona ni atiri bo ba kwambiria kubua ni kenda bomba kunengero kura kaire patunyanyase ngi tano etigere ngi meri ngi bambire kuthia ungi father mo president te muntu mweru kiri maendeleo chui mwaka jwa 14 urambomba gukwira na ari ndepte Uhuru miaka 10 na aprosindi murungu amutethia aprosindi ngi ng'ana ina kou teka ati kumenya systems na gindu na morora ita kou ote mundu tugate imiaka enene yo tuga twamwa nafasi kenda ngugiumba kuendelea ajumbe ora kwenda ikuga ni arongo ajumbe kaba kwenda kwithwa baera ke batu kaire na whereas that ibo bafirite kiri budget making process na kwithwa mandu jara petikiriti orongo na kenda mutembe yo meimbara ya uma Jumamosi president nejete otako no bago keteruri president nejete Jumamosi okaiwa chorus kago jora kaga kathaitumu no to komeria kumwira woni mbuga iwa ga no ndido maire gekira itu na mura kira itu woni kwa igithima bithatu na giwo ko dia supplementary budget kithima gya kwa kimwe gieta kya konyo all that means no ndo iki ari ko kane kero ndira kura ntu bagwe public participation agendo thede agampira rigi mbio egitoro etoju kiri yu karembe wetone nkirento bo kithima naraka agitete kiari ko wantu baba bari ari nyabo ke koti no ba ku participate kire mbecha cha Kenya bari ari ro mwananchi karembe akwaria kana ora kwaria uyu ni unyabo ngo bakuja bakaria bakawa bakaita statement kaba kuita statement ni ube kaira mbecha right ithile by election yo kalau kamba kuthira ni wake up call ya bunge ba Meru. Thank you bwana Edward. Mbere buruka mbuge kwaria kwa mbunge kwaria kana kuria kwaria ti issue muno issue fulfill promises no to muntu aitalira ngwichi ya ira itata ira at the end of the term so whether baria kana bara kwaria as long as development irio obora constituent ba muntu bakora nengo ira itite na bamumakira by election ya yokalo bwana Edward. Of course niletete tumbo joto kidogo but meana ro siasa imapema. We don't know yara yakarika from now mwaka 2027 but as of now nko meya kirite monki mono na anto Mount Kenya ne karaya kaya kama Mount Kenya tukite kumanya namba election ile dirite nara but from now bana Edward imwaka na bana Edward yes menya antobabu tukua for example by sitting ibaite Ruto na style ya ba muite na choma endeleo omuntu naitie na ichume wetia aigwe kungenta kenda nankero na ngente aigwe gora Ruto kenda amunankara na munankere whatever are kan kugura tripa na kalembe whatever method bomba utumira ibatumire namba tunkenda kwa bana Edward ngugwa karote arire mantu ya restocking ng'ombe onbe the mostari no mbere ku theta wamba ng'ombe na antu bamba kothira antu bakona indakirire membi bakathwania onto ndakirire mete lazima kintu kya kareka ate oburita kwendelea kutheta ankaendelea kutheta yakatendete antu bayo muma so kintu kira tuburite thai kwitha tuite kana kira tuite restocking yu tukone kiendelea so kinyayo actually onin kwa establish by liatre how is it happening kana ne other areas iranto by ng'ombe re na tamanto ya wetaita and then from there all of us to endelea with ya restocking nonto no gwethe thirikari ne kwa na nyingi kiatu nini kana whatever the case kana region egembe no think ona tinje na kwa yana tigane isinte kumya mashuma mpuru tigane wesinte kumya mashuma mutunga so itoko nindi kinyantu ba compensate ng'ombe chio na iyo manto atathetera no tiro tukareka kuga kena antu betha ba compensate so issue ya yokalova na Edward yeah it is a factor but now politics changes with the time politics ni change kia karuti orokalo itrone mantra ya bwithikire barabara kwenjoa irasi biakwa itarubia bia endo nao
na it seems abunge ba Meru ya kabaronere kuretera antu maendeleo kana mirandi the last minutes itutuma bachincha mathoni yo. So maybe ibyo kitumi bakwenda kwarakisha ao before tukinya next year either ilami bakwenda chidra chiu ukinyana kirisio bunge bio bidire birio kinyanira. Is it a way ya kweba na rashawa kiri kithurano ke 2027? Bana, and when I have said this, muyumbe wa county assembly kana muyumbe wa national assembly akamatithua murio yora yote yawe mathina ya tukuona ya moni historical injustice ire thithiritwe antu ba Meru Like mathina yamo yaro kuona ya barabara mathina yamo yara ya batere gwithura ya ite sorted not te muntu otamwimwe kutuika ukathanwa constituency all of a sudden na utuika we wa miuyuria Meru within a very short time ati we kuringa vyama we kuona lami we kuona electricity we kuona rui at a very short period of time. Manto ya mobana Edward, the truth be told, iya kwenda kaita. You cannot compare the Meru people with our brothers from the other side in terms of development. Why? Because kalembe orea kwiremota kolomino na tekwenda kundisclose vitu aragia. Ambira kwire to kithania mea kalembe no kuthurite ndoira mbinge ndende ya Meru County as the MCA. Temetha ni thima 20 gabi arabia na 11 ithima 11. Kalembe ya kuthurite ithima 11 kwawe na thukwa kwa ndatala ithima bitea bina bibia kuthuri. What was the relationship between the executive, the governor and the Kalembe eye tari na muyumbi orongi orawa umete na that time Mr. Trump, I think it was Trump. Nande Kalembe na iti ume kumatuka na kore executive na iti the relationship. Kwe baraba sambura kingangi Kalembe akaitha konene eta akuga kithima ke muntu umoro kura kingangi. And the truth be told, kinya thai to kolelia let me tell you, like the MWEREKERA ari kuo. Ute compare MWEREKERA yari kuo compare mawera no mu compare na ya mwenda ithili that time. Mawera nari na liwe, nari na kaila kawe, nari akamumero kawe kakuthana ito nkulugi yora ithili awe la. And that is the case. So being a friend of the executive or being a friend of the president, utema kosa yayo. No ntoko imanto ya moya wa kinya kiuchore. Though Kalembe is saying it's not a favor. Kinya na ya favors. IMCA elected kwa tuga tena na monene no ntoko tena ndo unaruhusiwa tuntiari hapa na pale. So when I want to say this, to can generalize indro chia kureru na ndro chia rungua. Kwe no we togerwa atiri no re one time ate atu time then na one time it is happening. Na ate kwa generalize bio ukaurira mporo kwa kage do one time mpire no ntaba kureta KMTC mudhara. No ntaba kureta barabara ya kuma Mekindori mulango kunate. No ntaba kureta thoko ya mulika, no ntaba kureta thoko ya Mekindori. It is almost full. No ntaba kureta hostel chia Mekindori. No ntaba kureta housing program ya kuyusho. No ntaba kuria barabara ya kuma michi mikuru kuira Mekindori weta Mekindori ngausi. No ntaba kureta Konjo University bibi atuma mura. So as even we generalize as yanto bari we bonde one time ukaibo mtu ari kaya jumbe bakana bonde ko gani John po arete te KMTC akareta TTI akareta unduma akareta thoko ya almost 400 million akareta sub county ire at the same time akachuna kegoi. He is creating opportunities bio to generalize mtu adana aritete ngwe arundi kwa kazi aendelee kufanya kazi na John po ariomba bono ntobwai akwewa kipindi kya mbere na akwewa kipindi kya biele the neto na Kalembe must accept this
twende leo change ya tongeria yangi ase Land Rover utira Meru ikona So kinyewethera ote kuomba karito wetho ote kuomba tura lakini kuri antu bara bakuomba ende yona kuthurite ndro 11 na ndro 11 itenjoro iriringi what was the essence yo murita bwekironge na naumba kuthura ndro 11 nande kalembe aitwira kinyoro kuomba one time na naithire tumiria kuatiri tuache kenda twitho twina consistency bwana Edward no mwanka tukale o Kalenjin people tundre sang ka kuthiri osab kibindi kyawe kyabiele asanga bana ena miaka 38 he can become anything oleli ngavana baraba one time na oleli ngavana ro savete ibindi biele wone the oramanto ya health ya kwa handled by the county rai na ngavana usaf kibindi kyabiele na wone ngava county rai tora uchenjia yekiroyo ekarita wone the kind of the services ile kwa offered in their counties. So me I want to say this. If at all Meru ne kwenda tuetana mbere ito tumeriba mwenda ithile ito tumeriba kalembe oria lakini antu bara bare thirikari ne au ndre tell us one time otwere thirikari ne for 20 years and you cannot show us anything. Then we otura one time kalembe ono atura one time as the generation ne millennium to ba generation area lakini muntu otwere miaka 20 in the government wasata muire wasabwenge wa minister and then you're coming to lectures that Meru ete kuona wero anga Meru ete boya ende ore kwa miaka 20 no yo na mwaka yo munere otwere ete boya no if Kalembe lectures us ature one time kama viata mtu na miaka 20 ndike ndiyere thirikari ne akeyombera Meru ete boya na arekuo miaka 20 it is a shame. Right. Now, tuare tuketha tukinya thimu kiri rwariro so nambu isi screen neku tuba break tuketha tukithimo ciaku no tuito kwenda kuwinya uguo bwaku uri muringi okura utwira mwerekera yo Meru kiri Ciaca Cia 2027 ukulukira mutambo ya Facebook bera tuokia break kwina ando gitonga rugo wasaliti wote tufagilie hata mwadidile tufagilie kijana kitu gani kwanza wewe ndiye umeharibu akidhi na mahali tunaelekea utaharibu hata Meru mzima. Ellen Kadura Baria kawa nkethiri idile umwire lugha ni moja seneta ni kijana kwena Ireri Patrick kawa kethi mwadidile mwambie seneta ni kijana Maise Mark aruwa Kalembe mofaya usiletewe nyoko kwena Tony Mwenda aruwa wise detectant mwadidile mpaka mwisho and then kwena Bonnie Tia kawa on need of winning elected leader to tell us our plan because they are all in a group of one term and then kwena Alfim which Alfia work and anyone anywhere mention any national government completed projects for 4 years anyone and then Ellen Kadura so kawa thank you Karote for speaking the truth watu waache kupiga siasa na kila kitu TJ is a movement and then Joshua wa Mukia Makawatigeni East MP Honorable Mporo Aburia melala na ngombe serikali ailipi watatuambia maneno inaenda namna gani. Tuke commercial break tuchoke tugethenyo tukiamukira thimo ciaku. TV.
Na kwa garukire. Hata kanyakika kathongika wete green. Nange. Karibuni. Ala. Nontu mathaizeterere na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bia kuria Ile kama yako kuigua. kario kang'entere bauga bwezea karibuni ibirombeni Ibwega. Au nyongweterete au. Bebe, mpimero ndugela nyomba, etere kariozo. Chuka ndo mekaire. Ete modugi. Ndoka imodugi ko tumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zo zironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no ena vitamins ena minerals Teno kwa tukalania wa nyomba hiyo. Zuzu na nene kosa. Afya Plus. Anki nenye kethirire. karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntima eting'ana Tembea kwingi iko na mengi. Naona tu ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus. Nasho jumoto. Motu te motu. Motu i Afya Plus. Jogore ndukenerere akue nagwe. Witiare kugarura rojo rwaku gukurukira kosi ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ njo MedPrime Training College Meru aria turi na kosi mwanya mwanya cia diploma ja nursing, occupational therapy, healthcare assistant stroke certified nurse assistant, perioperative theatre technology, community health, nutrition and dietetics, counseling psychology, mortuary science na ingĩ nyingĩ. Nĩtũkũrutana kosi cia certificate kĩrĩ mathomo ja phlebotomy, EMT stroke paramedics na ingĩ nyingĩ. Aja MedPrime College turi na arimu bari na omba ningogene yao modern facilities na nugwetikerwa kurea bici mpara ukama katonto tugaucura attachment masibitari reja level 4 na tugakwa umenyo bwa kigero kia IELTS gukombithia gwitango gende goro na America, Canada na UK. Turiongera na Arua Meru ngorobe ni Royal Business Park 8th floor uciandikithie no twaririe ukurukira WhatsApp number 0724769252. MedPrime Training College ojokania ibwetete na mbere. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV. Entertainment for everybody. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. mataro ja gitumi ja kumenyera mwiri waku ureterine Imperial College of Medical and Health Sciences itaga na maguru kwa nusu ithaa ontuku kenda gutigira nkoro ya 24 kenda gutigira nuko nokia mathuganio tigira nuko mama bwega ntuku cionthe thambaga njara magita jonthe kenda kurumira utheru nyunyaga rujuru ruingi kenda kumenyera mpigo ciaku. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence.
iji na singo kusia mwarijo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone ija tukonu orimi kinya ng'ombe riruteria lita 35 iri ari urondira ng'ombe mwe munyanyokwa tuite maguru nkuniene hai no tuitere maguru nkuniene nukone iji itena kinya nkorokie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega nguku itu ithioga tueri tega isui tega bere itu patusanure we tusanure ni tobu wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoku ng'ombe ngurwe na ndithia ingi chonde Joymax Feeds kuma kwa Kavagara chaguo la mifugo Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo udhongi botengana na bongi kinyabure ku aja Meru njona haruwa tukudhongomia na maguricha tekuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange aja Eden Baba Beauty Spa turi kudhongomia mwankanthi guroyo on the yuge ebae turi Greenwood Mall floor ya idhatu na turugura ntuko chonde kuma njuma tatu mwankara misi kwambiria thaijire na ndariki ya 15 sharukire mwanka themwe na nusu chiogoro na chio ntuko chia njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijire na ndariki ya 15 sharukire mwanka thaijire na nusu chiogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cha muthenya mwanka themwe na nusu chiogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe Eden Baba Beauty Spa where class meets confidence because yes you deserve it. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Bwana tuweta na mbere kumira mubango yo arwe siasa na bila tukwarire ni mwerekera iyo Meru na Meru wake inya Mount Kenya at large because we na roari inyero division ya Mount Kenya East na Mount Kenya West. Idile kancho ke kiriwe debate ya
ya mirandi itirikite. And I can mention few of mirandi rea itirambirie na ikuro ni ikambiriria. One, ya Embe Central kwina murandi yo barabara ekore. Tiania West kwina barabara ya Kakaene Miomponi. Weya kwina ndrasi nithi kwina murandi yo Gakoromone Markets. Mirandi hiyo itirambiria thai. Do you feel abunge nyamba karinge tuma ikarika? Bwana Ndwandi, tekwenda kuyaka bachereri lakini it is good maybe bona thai itareba burete kwaria na bakarete mirandi u nonto oni feeling yakwa actually kaba burete wikira president more pressure tata kinyabo baetata nyaba kauma nonto manto ya on the interest imbito kona ega gothote bakona burete kuma ke president wa mara batu it's better nyeto to acho thirikari so it's upon William Ruto president na githura kindike wakisha mirandi bao mia chief kinyaba remi wa chief 200% at least 80%. So nteshua ntekwera ya chivika kana ta chivika but baayera to tereta siasa any pronouncement and era kamekwa whether it is development oriented, whether it is opposition oriented, pronouncement i political chiembezi na political interest chanto baraba ku bakwaria nondo kinye ishu cha mulima wote no chuta vya Meru buru ishu cha mulima politics iko rioshipwa everybody no akwithelera na bondo kwenda kwa mwankara to kinyete bwana ndwa nonto ni kambere Meru ambere Meru benda kwaria uma no them tombatete kwa umatete kwa end of the time either two kana one no them tombatete no nta atoi muntu no to omberete nkaua but at some point nkaua bongwa na nka make my announcement nonto all these people politicians nanto baina interest yo the interest is actually at play on the table is a re-election whether side the opposition whether side the government everybody wants to appease mwananchi kana maybe are re-elected so interest ya mwananchi chama whether abanandwa ndire ya after election chama whether ile after election very unfortunate but as at now na ibondo kwenda gwa we need to be very cautious to follow any of the sign to be very cautious where are we ending to kenda tumba kuibanga na tumenye na tukawa na tueboya ntuno manga tubangire Ameru na tubangira ntupeto batu ya privilege as leaders na go that we position in ira to inacho we are privileged as leaders na tubodo that we very careful to take go mislinda ntupeto for another term non to regina we can mess non to anto baba kurana na Ruto are you confirming bo mislinda aringi kura monkathai anto baba kuru Ruto no baba muretere baba muikire itine so at the end of the day no to endelea kurarengi alafu to aironge no to kambia kuranwe so ibondo kwa we also need to be very cautious na thank kwa president Ruto are elected otewa kwenda ku make a decision as at now no ndo itara gwara yakinya amba ile boya no ndo I want to be very cautious no ndo ka make decision yekwa I don't revise na ibondo itara uri onde nyambe the nkare ratios cha ngombe kana issues cho question ni thirikari na inyaru are mo chamane yo ya to state house nteta inyayo ya no royo nteta nyada na royo nteta so oni decision cha kwamba na go make decision tawe nyawa ntamu lakini ni interest yanto mberakia kwa ile so mo chamane yo etanwa I mean then kuwa rank kamwa which decision I'm making they make it in a 1 2 3 4 number less than to beyond to make this decision for the interest of kibindi kiraki yete now the general election is one day tukwa kuringa kura na imwe tutena ndugo ile cha kuringa kura emwake tariki 10 August 2027 so we must be very cautious for to kadhivia tuteke kudhia amount out of emotions kana to the amount of the interest ya siasa na tutemo siasa utena interest yawe to very cautious so development we are late
But chiombo kareka the better. Ikombo kareka the better. Na bunge ibekira pressure. Menya oni mbona kabogera mtu kinyethe gumano tukaumano. Nonto oni mbira anto we siasa. Bwana ndio we siasa elected. Your boss imwananchi. Oni mbira anto ngabera inyaruto arare president is my political colleague in a bigger city, in a big office. The same case in Ankafana. So, ote mwananchi, ote muntu omba okubuta. Ote muntu omba kuwa punish. Non to bonto fulani. Muntu omba opanish moringi kura. So let them continue putting pressure. Na ibondo ngwa kinyangombe ira ikwe ya inkai. Tugenda la pressure. Tuwe na ikuma inkai. Inye nyingi ichiete hata? Ichie kenda zitongela. Kalembe, itire mbere abunge bamiru babuithe muchemanio. Babuithe muchemanio, ntugu inka ichia kira, mantuere ya muchemanio ya kaulana. Do you feel muchemanio yoruari, yuke president yombo yuke nanjira indito? Na babuithe muchemanio baetana bakawa this is the way to go, tukariarianga, president yake ya Meru, bonde baeta muchemanio ne, story we kaulana. Bibi nkwira mutembe nkwirire muchemanio jure ajumbe bathithite tujura mbere ibathithite nye mingi mono State House ibathithite mingi mono na Meru banyunya chai thasta rukiri no gona na president na ne achore ba ikinya nandi so ile ukona bakuthithi PR na just tukwahirie mwananchi kenda bona kethano nkorochia wananchi gachoka chokere ibende lakini ile chonde PR ni bitu menkwira nandi litmus paper ila tubekirite ni Saturday no tubonde bakethirwa bariki kiri muchemanio jweria kitoro no kono ura bakethwa beka tha president na rwariro gu na president rwariro kona ajumbe bakiaria rwaibo rwaragia conclusively teo kiwa bakiwa we na president 100%. Tebe kuwa we na president 100% ino ntuwa kariko kao karake gi president. Kato guitura baritete ke tu incentives turaba kwegwa kana tu intoto ao kiri housing no kwa bali ndikiri no rungamirite mijengo ndene Kenya no temenyoro sapuraga simiti ro sapuraga chuma ro sapuraga maiga kwa ria bakuibo musapota 100% ino ntubo interest tiao. What do you mean no rungamirite mijengo? Into housing, what housing? Ibo batu mekiro lakini kwa noro ngamerete. To housing. Ni muno meta foreman. No housing wewe ti ontanga. Ni ndo to tanga ithire. Yanko aria ichia okurungamira nyamara okurungamira. Me wende chako chia gwata muriro choko gwata ogekira mantu inya. Nande nango kali 100% ndiba kura braba kuga ya 100%. Urorungamirite ari chairman okurungamira meako yonthe aritinguye bagito ambecha automatically no kwera we mujumbe okwa murwithani rindikiri na no kwaraia arafu kiri saindi eu yo batere ku support president 100% lakini wakinyira mwananchi barithia eta kuruma na kuga ikuga atire batwe tukalita mwerekeo wetu hivi karibuni na January February hivi ao ngarine ndo beromba kura kwa uwe ka kithana etiona murago kwa that means urankwenda kwira Meru bukajukia ajumbe betu serious na statement cia ira bakomeki batu tuchiumie no tuchiumia tuingwa na kura cietu tuone kithirio na turombe Murungu atwe afie njega tuikinyie ituone twathurane mbivu na mbichi na ajumbe betu ria twarikaniria abo iria twabere bakuruke finance bill na bakurukia baringa kibara na baba inge bakua na bokua as parliament for the first time since 1963 ria twagwate uhuru na twa independence 64 utikaire parliament Kenya ithua yeu ni kuga atire ajumbe a Kenya ibagi na vote of no confidence
na babwe bwinthe nontu babo butikaritie mwananchi. Alright. Finally kethe ibuthithire mucemanio bwa ajumbe betu ba akathe ajumbe babega akathe bara bakuthuganiria Meru bukarunga bukauga ng'ombe iuche iwegembe nontu utemurithi wegembe utithona ng'ombe bepute ng'ombe gana ng'ombe 60 ng'ombe 70 alafu butenda kwari nontu thirikari no buri no yekuia ng'ombe nekuia ng'ombe eia ng'ombe 1,000 na de compensation ya nkuigwa ne obo plan kuthithia ne ira itagwa gukiwa symptoms but not the real problem. Onto na de ketha muntu na ng'ombe gana ucoke munengere ng'ombe beputini kou te umuthekera etereni compensation ye njaga niyo compensation njega ni after 2027 tariki yu ithire auga tariki 10 mweri wa 8 2027 kura ciaringwa ri antu mitwa yesuba ri antu batikwenda kwairwa January February mweri wa compensation yethithwe njega ketha ng'ombe ciaku cietre gana unenkerwo gana ketha cietre 50 unenkerwo 50 ketha cietre 20 na mburi tu nengera ng'ombe ake na cietu cietaniria ng'ombe na mburi na ng'ondu igana kwithora ndio ncokeria mburi ng'ombe ake 10 turenda bionthe bigwatene nontu e compensate ogweta mwamba ari ko igwo kuia watoka iya ngiri watucokeria 300 watugaira 5 ukiwa symptoms namba bandu tabagwata uni urongo. That is an allegation Kalembe tunyekwe thirikari iwoni ndauga sawa. Okay, te wero TV yauga na ndino kuje no ntuge kutha butu kugwata mwambare ugate babu bukuia ng'ombe. Alright, Karuti, I remember sometimes back medical into rea kiaria awure mbere ngo thirikari nene tete abunge ba Meru arabera babu no tinkuona president yatubuthikira babu tietheni bo weto supports ruterero ekamba nibo kwenda support nao kenda at least mirandira president yabo promisite yujuru Meru na mithika uga kigo keumire ku kiawe kia kurito thirikari ne ari waziri abunge ba Meru kabachiendire bongwa na batiika digine ya kuonania bo batiumba kuwatanira ba kintu kimwe. Mithika atiumba he cannot purport kwithirwo na advise the members of parliament about thirikari ne that time na weno thirikari ne wari 2017 2022 na reseneta lakini reo ta kuibibia karikite mono 2013 2017 na re muyumbi kinyara ta kuibibia karikite muno 2007 2013 na re muyumbi all that time nirio akilindi delegation ekuatiri tutiwikwa nesa nandi nate amenya abu netete kwingwa kendra vera atuwanetete kwingwa ka betire abaile bia bera babu watanire ni buciethika bukuma thirikari na kenda buthikiro na bobeta bamwende bonora batumi. He is saying that indira arinja no nto ata ya tura antu ba Meru that time na kweria kwatha ambunge betu kirira as the senior most leader. You see, I have always been saying this, Bwana Edward, that actually in politics, neither to our most senior most leaders, Barbatiere, Bakuma 1992. But you see, credibility, Yahweh, performance Yahweh, rirare muyumbi, rirare senator, rirare CS, nueto metoa muthiata. Toa muma nyuma. Uke akutha na track record mbea. Ai muyumbe miaka 10. Miano atuironto toa muthiata. Ai seneta miaka 5. Muchore o Kalembe. Na atuiri legislation ya na thithia. Imbili ya na athithia irakuluka cio tethi and devolution ai senator Meru. ICS agriculture vs livestock. Today as we are talking. Mtu wetu Mutai Kagwe Tana River. Kawikira ng'ombe track chaura ikathiato ai ministry na ichi thina chietu ira turite from 1963
Thinera tutwire kuona turi antu baburi tigania west igembe north igembe central iwamba bakwiyiro ng'ombe ni our neighbors. Itaririra kyo ya imbere minister wa agriculture na minister ukoromera kinya livestock ni utwekira twaki iunyo onra paper ira cionthe ithana nagwa kana kinya mbere budget yeta assembly. It is the ministers who prepare na ikirite twinto tu track cha tutete tutekendelee kuyiro inde na akiwa na kwenja ndro yanga na njete ndro yanga ku igembe north is one of the dry area ndene ya Meru ara kuteka muro inyaka mukaita na chenande as a minister antu bembera north no bature bonde nako na bakawatiri oma muntu no twatha na windre mujumbe wembe ndina reason chonde chio muthiata no ntokire budget yewe na tuthetere aiki cabinet inara tuthetera twina mbwao saitie 20 katesi minister wetu now kinyambatha no ndi muthiate track record yewe ne tumike tukawatiri really this man he can lead us. Me no ligue bakalonso 1992 97 uchoka njirera ndaba mundrabandi ibe tari mo bauna ba wetangula abatero tuira woni no ndo ratha antu akirira kande tete kona PS batano ndi minister kande tete ndi na director ndi na CEO ndi na ambassador batano and this is my track record miaka 20 in public service. Now nate mtote kumea south west east njire yerekerete nate mtote areta KMTC omba kwira John Paul na KMTC na TTI nate mtu uta kuthura rui utathomethia kana kamwe uwa kuthomethia kana kamwe university kana high school omba kwira mtu wina na 240 akuthomethia na mbecha cia kuria na cia mwekoroke na ana wake. There are people who can advise us and we take those advice. So renda kuwa MP bategithikira au CS bwa muthikiria theti au abutetheti atia aigiritheti Meru aibu Kenya yothe. We follow credibility na nthebi kwenda kuwa mtondi ande mongete muno no ntone njite mbao 11 against MC bangi bakenja 2-3 na nkamuringira mpe muno during his time. But no amona credibility uchi yawe na kuringira na kuira muntu uteona mbwao 10 constituency ewe I minister budget yoyo ne 15 million budget yora yari 7 almost 600 in billion ya agriculture. Now compare this man IMCA okwenja ina want ndroe 11 na minister wena Kenya yonthe akare okumbata mbecha atuturea goko etu tuiba tukuthamba rui no yo no eno athiati so begro muthikira what have they achieved? Of course me kuria ko muntu thigiro kaura mumero were mukunduka ni na mukundu aunduka yae yajuo akunduka na ye na juo na ate omba kuthigirira muntu kwendete ku impeach kuma rugire mwanga thasta ugothore ni signature ororo yikinya no matugire wati antu abo sainete bonde mataene. So credibility kintu kia maana mono and I recommend these two gentlemen non tabarataro ona tari minority ona arataro ainjandrui ura na tuteterete na retete motions and bill cia kuluka showing us the way progressive leadership from a MCA I can become a senator. Tutora kuno namwe miaka 20 chungu. So what I'm trying to say kankuatri you cannot compare a 20-year person in public service na mtu mwaka yomwe ora kuruma mutume mwita bonoko na mwaka yomwe no na miaka 20 garine. Let's compare we na mutuma 20 years in public service and 1 year in public service. Okay, great Ciaca Cia Gavana Cia Meru. Yes. Kwenda kuongela kidogo. That ndawa rema TV na ndawa kintu kira kika move on to this time around in development.
ete kumakania michamania na antu bomba wetu ambwa ndawa twina uwe ndawa te michamania eka mwabura antu bamiru baketha bakarakari so MPs bonto baina kibarua kio push for project nonto wanendwa man will not work in 2027 okalau ne atoneri man will not work kija thirikari William Ruto ina jukumu ya kundeliver those development if at all they will claim for vote kumake this Meru County no manga promises ira chekiri chioyorwe and that's what is that area kurura matho bondo wetenda wenyame chamania yetano yana state house ya tongore ba Meru otire a change ground ndagwera twina uwo ebithigire nto yo kithimo tuge nyigire numbers Meru ya go clock 1 million number of voters Pirito ya gudra turi tayari hello 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 Dwele hello karibu sana turi nao uri na John Michobo kumakego hii karibu sana ketheria tungerie bubo ko bathatu bo ketheka de bonendo hello 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 dua dere munana hello okay okay but to sort some issues here kwina Andrew before tutakiri Andrew kwina Silas Mureithi Vasco ariwa tigenis nothing has been done and by improve especially signs of madhara Karamendi Baranga maendeleo yote alipeleka Mikindori it is one term Alekitesh akawa watching from Timo West warned ya Mr. Ipo Siku and then kwina Cantona Wamaniu akawa I support Bwana Karote so let's be patient we give our government time James Buro akawa but wasaliti wote wataenda nyumbani and then kuna Joseph Mwenda akawa well sent Mwenda Idile na Peter Mwenda akawa Idile tosha. Now we come back here guys before tuitikadhimo hii bia kiri Kalembe you see kuna ikare band relationship between Katongere Wombo Mount Kenya East ne ontunku wao CS roko arumo all the way from Wembu akeya Meru ya Meru boma tongeri ba feel ya kakweya abakulukira kabwithi misemanio batikumenya na ari on behalf of Meru ya Kameru itina tongeria Meru kaina shortage ya tongere bo bari at the national level no bila bikorani na Meru ikuithirwa divisions na e-trends ya chiongo atongeria benachio hivyo tumeona kwira wa vita ya panzi furaha kwa kunguru hivyo tumeona mwangira that you okay kwithwa Roko and other people from outside ibakuja bakomba ku take advantage ya Meru not one divisions tia atongeria ureikari anyway ntigu support ura Roko akwaria na ntigu supporta miaria Roko nonto batu tubatere kutha twigintu kimwe na division hii ejire ya Mount Kenya East na West rate nonto bwa divisions nonto bakura 2027 na utemuntu mba kwathwa na kirima utembo kwathwa na kirima gitumba kwathukana lakini ikathukana nonto bwa interest tia antu aba kwenda gukarite biao kana bira bakuona igita riu na kuri igita rimu Yesu akurukite nkoma cia muigirwe irari ngituma muno ira gwatu tonye kingurwe watuthiria na ngoma ire cio nthirare ondene ya Mount Kenya itonyete kiruku bio tumaona Ruku athuki mutwe nena nthuchi yawe akwaria ine auri no ntigwitikania na Ruku akwaria at the end of the day kwira otu muntu choose muturi urenwe muturi wetu ni west ya na mwangi jo tukugwata east tukuga east
o no tumba gwitanga tumba kuwa no kwenda muntu kuma Judea na Jerusalem weku ukiuga ni roe na ni athukane ndi ari no ndu wa faith ya deputy president wetu Kithure Kindiki uma kama na ruku kethana kumea bana no mwenda na uma wo una kumea tukanegotiate numbers cietu na bangi abatere kwithwa thai akiuga akirima kithwe kigwatene no ntukura cietu cia kirima icio tukaumara cio kunegotiate acio mabe cio tukoma kunegotiate acio kalejini na nau angi lakini akiuga igituike ntigwithia kura cia ruku 360 ciembu na cia Tharaka 70 no ntubwa chuka na gamba ng'ombe upper party ya Tharaka ndetara Tharaka yonga 70 votes 70,000 votes iguru kwa bakareke 200 something votes kou oringania na Meru na cio itomba okurukia Kindiki peke yake 27 itobatare kuthwa nducia ruku itie nomo iturekane na stress cia alkarau tukimenya bwega kito ngumai bwega itukwenda gwigika Kindiki 27 inamba cieko na namba cia Meru na Tharaka na Embu igae kwa amwe basket inemwe iro Kindiki safe kwa president yombio lakini tuko tuigite east peke yake ukalingana na Meru milioni 1 no to murungu atete tomba kujure milioni 1 ugachoka kuongera cia Tharaka Nithi county na Embu county otegera tukelo tena 1.5 kana 1.6 ango kwera by that yes tukelo tena yu na nde yu itomba kutuma Kindiki a president 27 batige ya kuongerwa cieko milioni 3 kainya tomba kuthona tukiuga atiri nao twitete kunegotiate na barabangi na tukaja kuthukia Kalejin tuga kura cia Ruto automatically at that time Ruto umara ikenda Kindiki hapana ile chomba kwenda Kindiki rahisi icha west cha Mount Kenya west no ndo aumete ariko aumete Mount Kenya so Roko is and living thing. No, Kalembe, no, please. No. We can't go that route. No, we cannot go that route, please. Now, no, Harry, we cannot go that route. Ndakwira Roko. It's yes. No, simple. Now, can I say yes? No, to get up it. Fire undi kugera. Ndugera fire undi. Koko jokera ante kuga. Fire yundi igento already na ni existence ikawekera riko kigakana tu no kuigwa ibyo nkwara iragia na no kugwato nini you're talking about person na ndio toja uwo ku ACS ndio topic ya umage uwo ku na ndio ku ACS ampere rukumwira atire atara ampere CS rukunanda as a human being vendereria rukuinio ni Mount Kenya West ni Mount Kenya East na Kenya yonthe ibobo kuria kenda umba ku peperusa bendera eu kou you are no longer a politician waria like a politician ubatere kuthokia a minister uro batere gusabu antu ke public service kigitike ugitite atia kitene kiuri au anginderwa karute ugaguri mitheka arianda uga mitheka imuchore okwa yes mitheka imuchore okwa ende ambuge atiri mitheka was very right they era antu baba betendeji ango example na guni ara kunde thirikari kuurwa ni oyita gwite karwiro no ndurugona alkarawe kumia yantigirira baramu inye kuurwa ego tukona ntitite nukona inye eguru barakinya nkunyu njara nabanginya lipstick no ndo tiyo bataegi au onkoria ri inagitarukirete kuita rukarau nagiretete na ndi ndamune no bageta gwitaira ndamune na ndi nakwenda kwira na takwenda kuonia mithika kabera atiri tumie ni turi amiru no ntubwa namba cietu gira twina cio mwari umuthongi ejaga ambwe niguigwa tetikiria so submissive na nye utibyo kona na ndikenda antu baba tumakie na ndi waraona wakwira
bara bongo akwira no kurite kiuria bara bongo akwira bati tayari kuigwa ndera bagitira ta betite na jaguni mwana mutembei unda urite kireito muno kireito atari muchore ko muno no dikana boya gaturi gweterikia au akarembe ari ngavana ruiro rero mpura sana niki no ndamura nkimenya mbanje tine kwibyo mbikirite na ngakube uo tuko mbeja kwaga watila ukalembe aringi badimo baringite thimu sana na for now atu focus kiri maoni yakari na butuba bari wate bukwari muno ndakurite kwari muno kale wero hello karibu sana tureadia nao hello karibu sana tureadia nao hello karibu tureadia nao yes Nandane sikuma mulita. To kuibu endelea. Ndizi wa tere. Kazaria kiongozi Kalute na kile Kazaria Kalute na idile. Ba uketheka. No chon kazaria bo otokewe kalembe. No tumira mantewa kwa iya ke siasi watoro kona kwa lego mai kona to ari mpola mani muntora na mantiku jawe ko na ichi muntora no na to anda mbolle o ndo kuta bo jamiunda na kinya ngai tika to no mo to mana kumena na dokerie yes ko to etena ndio to adika lekani ke na yombo to guziria ngui ko to ina time cha kudigira na mwaka yomo tone bon dilika yo to buziria all right o kalende mola to be symbolic kidogo na to device bora ya boto me akutazeka asante nala ka kule ya kibakene okay ko hivyo wero hello karibu sana tureadia nao karibu tureadia nao Mulai na brand kuma rotawa mbele hodi. Karibu sana. Senkele ya sambu to ndo yao. Ba uketheka. No so kombodia monde biyo. Anto ga ma ba ingi ba ko kulumba tu asia. Wada ke DP ke ndega support to town government. No to senata bu no to town government ari. Alafu obo member. Imbe to mala siasi loko kwa kwa mangisha bura kwa ngado Mount Kenya East na Mount Kenya West. Meaning Mount Kenya East, Mount Kenya West ko ndika na Mount Kenya East ni tanto no to bwana ko ndio ya antwari ko. Yes. Imbe ano kwa ya kuma kiegoi na kiegoi ntapo chwa. Asante na please watu turingire thimo hakikisha utikuithikira kana TV ku iteon kenda tutikirana. Wero hello. Karibu sana turadi nao. Karibu turadi nao. Hello. Where hello. Karibu sana turadi nao. Hello, karibu sana turadi nao. Hey. Tafadhali tuketha tuchokere kwa kithimu lakini oturingire thimu please hakikisha sauti ya TV ku itiuru kenda to watarenda no ntubo baingika bo kwithikira ora bukua now atuchoke kiri karuti we here lakini kwa woga tulisemboli ngwata agwa thirikari ibaye gwa kanya kana whatever tira baringirwe kure ibayero kanya no te constituency ni nyemwe batri ma karembe abunduki ka abanda akibera achoke ni bukeja gwita maendeleo as much as mtu naringirwe kura bwana Mutembei na aegwa kanya litira ntungugi jeithile aye gitete kuga na ndimu mukari wa
wa kithi akamuretera continuous assessment test ile ita wakati kenda twikinya ntukwere mwicho mathithio jonthe ja rathithitie akithi ijo jakarunga manyumewe uni ngwitikania ni kunanga mathaba uja uja kwithirwa antu kuga mutongeria na ewe kanya anga ri aringirwo kura na aero kanya no bichine uno riku na mbecha no wina cio kovira akimpomba kweja na kanya ikamuntu u arejarije ende kioria kyangugi no ntuki sheria eriuga oversight is a collective responsibility na mwekanya we no ntubia kuria kinao ende kuona no tumaendeleo inkuona utejo kana kuejo nkendelea kuria kiuria utekanya nka muntu wothe uringiri kura. Alright, karote issue ya Mount Kenya East na Mount Kenya West yoro kirito murungi akiaria is a veteran politician and then Kenya temeiro wake arugire bibire tete siasa ya West na East ni siasa cia 2 term na 1 term. Now the only way Professor Kithure Kindiki amenya utobora siasa na cia in future nanga Mount Kenya yonde kethire watanite nontu antu babethirite bawatanirite kuma mbere. Do you think maybe in your opinion nuko na agakirito murungi otherwise kwa device atiacha barekana na ciata tia rumena uno na konge? I wish no to rianira as one. Henry mathina vilification na kumenerua kwa the people from this region kwa kutuma bwana Endwandi wona antu bena muthuro yo kuitwa thukani. Indira Gachagua ari deputy president alikuwa anajigamba bumete Mount Kenya kirima eta na areta ntumiro ni antu ba mlima hai kuritwete ne deputy president awure antu ba mlima ibara amenerwe wamedhalilishwa wamefedheshwa na ibono ntoto kuatire antu ba kirema ibature thirikarine no ntu ibaritirwo ku thirikarine then ndachiuria indiro wantu ba kirema ibaritirwo thirikarine muntu okirema atachunirwe te kathano mukalenjin kana kathano mubaluya kana kathano mungiriama kana kathano musomali itikira ritiroke muntu murima kathano muntu murima keuma mlima ketake muntu mlima keuma west keya east miaka yonda kuma 1963 antu ba mlima bature beke into kimona tukaranetie ende Gachagua uchunwete kathano mutano ina awure antu bakirema ibanya nyasirwe ndaseti mean antu bakirema ibara umete west yake baba umete east te antu bakirema. That is the big question that is there na ibo ntoto kuria atiri thina ya Gachagua na Kindiki imbi Kindiki atachunire Gachagua ete Gachagua kengirwe aikwengwa ora wena power cia kwa point ara point Professor Kithure Kindiki from the same mountain. Gachagua re ena right ekurona Kindiki na teka cia appointire Kindiki ka appointirwe Gachagua abatere kurwa na muntu ura wa appointire Kindiki because Kindiki teka cia appointire. So okay, akwethwa Gachagua na ku meaning good for the people of mountain. Kakiwa Professor Kithure Kindiki mwana wetu na ara appointirwe. And as my young brother, na wewe iwe second in command now. Kariana betu bombe bakirema baraba ithirikari neye bakona thina urete ne kiu uthani tukaitene ka. Arugire atiri. Ende in stand ya no. In necho aragwire bou in stand ya kuthithio wa tare kambu aragwire kirindike yako rwibu aragwire last time. Please proceed now. But nyuma itare onde atwiro muruma soprano anaongea kama mwanamke anafanya nini Kindiki no si appointed Kindiki no wengire Gachagua. The only problem na kinya woni bila vitu mete woni mbithirwa indendete Gachagua mono
Ende ke ya Mount Kenya East na ke ya ke muntu gware ke Meru tukaringania thimu tukari no ke Meru inde biru kinya batwe tuwekerwa ke map ya Kenya people who could not be and what kiomba kwa recognized anywhere pa wekerwa ke map ya Kenya if Gachagua was wise ka kiwatire for the sake of the mountain for the big picture ya kirima keke yetu na genda twa united na kenda in future turia twe kintu kimwe ukethirwe te keke weta na mutano ucio kuma Embu kana kuma Meru mianto bate batere kinya Kalembe ariwa kindike mutharaka kindikete mutharaka kindike mu Meru kuma nture liko iriku kindike mu Meru like karute Mwembe bwana ithile mutiania oyo imuimenti kindike mutharaka kwena Muchuka na kwena Mumbere Tharaka Meru Tharaka County no Meru County listen bwana Edward endera otsia thibwa Kenya barwererwa ne antu bana Agikuyu Aembu Ameru listen bwana Kalembe no kwa ikanya wa agenda tukanganya tuyana tai ndawa atiri utsia thibwa Kenya bokirwerwa na kinya rwimbo rukinwa rurino rugero barabarwerera otsia thibwa Kenya eji ne antu bathatu Agikuyu Aembu and Ameru Ameru reba wetu Ameru ne kuma thochi mwangato Nyeri Mwembe Mutiania Muimenti Mutharaka Muchuka Mumwembe Mumbere twitete hau nande endera kaibwa muntu wa kaliba ya mitheka lentore akiwa Mutharaka te Mumeru tuture twe Nyambene then tware constituency tware district ithatu Nyambene Meru Central na Meru South that was the iro reto tutumero ture Meru twende antu batharaka kwi barwirero chia thibwa nthiji ai Mumeru Mumbere Muchuka ende rero kaibwa muntu wetwa Lentore na Munya na Bakalembe bakiwa kindrikete Mumeru te binge iro ritho kama kuriera kama muntu ya 2013 majority leader speaker of Senate minister wa interior aitanga nthe atuthanie ko sub county karibu ithanthatu ndene Meru turenge akwa deputy president na woni ndra ukumire siasa na kuma 1992 97 na ntaiti au ko ritho ruro kuona kamwana ya nkuluka no bibi utumaibwa baita Eric Nkware baeta kindike soprano it is because bena ruritho bate wetikia iba kuonania batu kuthira bela vone metho yo yate wetikia ati kamuntu ya 2013 na woni ndra era 1997 na toyo awiteke limelight ye nthe onthe angaibo bena namba ira ite ko magana sibo bena namba ira nini what we are talking about tore area Mumeru uraringaneri Mutharaka na Mumeru ena 1.2 million ya muringi okura nande thenerereo Gachagua abilifaire kindike aria kumya kindike imwana okirema abatero okari mutono ino okirema twaitania twekirema kimwe nande ara thina yeya nura tugwito chuniro ete turi antu bakirima koyo uthanetwe Mukalenjin uyo uthanetwe mu Somalia ibo mtoto igetweke twethoe kinya batwe twe na identity yetu twe Mount Kenya East barabarwerero chiathi Mwembu Mumeru na Mugikuyu ugakutha mwekwa utumena bathithia mau roads chachokera Keno road connectivity is 71 batu 29 illustrated connectivity is 78 22 okay akwethwa maisha yonde bena presidency mea kuma 1963 kuma eitare Uhuru na Moi okibake na Gachagua wo obataniro bamenya we have another brother here so with kindike biubo kwetie barabara bwena tio in that period the retired deputy president kakindike president and deputy president miaka yana can you compare and deputy president wa miaka ile na antubari na presidency miaka 15 miaka 10 35 years
potwere in president ibarinya na deputy president weta Karanja all those years. Can you compare 40 years with the 2 years? So sie kwa lama teme yake ele. Tie kwa lama teme yake ele. Eta Tharaka University ombere angana bari ba kuringa teri ntukwe na rueje. Eta Mutuate we have a sub county. Eta Kengo we have a sub county. Eta Buri we have a sub county. Eta Tigania we have registry. Yandre eka ndawa registry. I am not talking. Ayenda wa sub county ya Buri. No ayanete. Ete ye South Ment we have sub county Buri ne kitambo. Ni yana Buri ni reka. Ukae wakanya. No reka na ne Buri. We have Mutuate. We have Kihengo. We have Akachio, we have Kegoi, we have Ntima, Raun, we have Mweti Shandrak, we have a sub-county there, to in a sub-county yana, Saiti Ida and Dato, Ireti Professor Kidura Kindeke, we have sub-location in Mutuati, Ireti Kidura Kindeke, to in a Ivaru, Toretari Kindeke, no, benefit in Nabi, to benefit in Nabi. Rera Mutuate sub county bwana Kalembe endera Mutuate sub county koya wanajeshi 10 lare eryo ya wanajeshi 10 kengo ekyo ye 10 you are a liar eti amalaya in terms of employment ire kukaluti now Kambari ya Mumeru as you have called me a liar. Let's speak of EMB Central. I'm talking about the Gembe. Tuari EMB Central. EMB Central jeshi ni rayo kachua. Tell me Kengo sub county ni antuba na ba yugre Kengo sub county. Now, let me talk maybe kwenu sub county nu maybe eti operate yo yetu. Tunde no, I want to speak the truth. How can you na te ombera a sub county that has been gazetted otona toanya to arimu to advertise to Mutuate sub county and Regembe not sub county on they batu toya rerua toya na Mutuate primary school. Listen, yeah. I want someone from Mutuate to confirm this. Batu toanya to Borichi toya Mutuate primary toanya to Borichi toya Murongene primary school. Confirm from the people of Regembe whether that is a lie. All right, let's come to this. Abunge Bameru. You know, as I mean the personality, you are misleading the people of No, I'm not misleading anyone. I'm a liar when I'm saying Toanya to sub-county Mutuate, Toya Mutuate, primary school. Then Toanya to Lara, Toya Lare. Now, let's come here. Let's come. Aya, ejenga kwa Saudi Menti, no kona ne Kimathi. No ndo bwaga itina ruguru. Ene kanene to igitara ya uhuru. The same. Let's come here. Abunge Bameru bakinga Rigathi Gachagua bauwire atiri bauwire ora wirite maendeleo ya Meru yeya ni Gachagua. Right now kuna Professor Kithure Kindiki ibakurira bakiwa bando kuna mirandi itireketie was they justified kwenga Gachagua? Thank you Van Edward. Onimbu state categorically that I'm here kwa enlight Mumeru tegwa gemene signed Gachagua to ngora bana Kalembe Gachagua ataengero no ntopa maendeleo Gachagua engerwe ne to mukabila and so many other things. Maybe don't many the difference between leadership Gachagua na Kindiki. Gachagua na arirakia mno na umete mulima sana. Unlike Kindiki wants to become a statesman and kwaria manto the whole country, which is of course is right. Not as the deputy president of the republic. But Gachagua, to some extent, the right to that Antobo, Nara umeta mulimo to Aragishus, Chakonja, na Quariantobo. But beauty be at the ground to one development. Development is better whether a chume the Kedricare. Na development
development iti lazima chitire chi budget ine itemized. Inyingi bondu kweta kuromba president aka make pronouncement that in within branch yako au ametafuta pesa aitochwa mbecha. So sometimes mantu yayonde ya like a president wengwa nata kwenda nata kwenda kuthithia kenda apisi antuba this side kinya kindi kiono otore omwakusira development Cia Meru nontu atina control and government gotweka nwaka direct our wholly what will happen, but the president has the say twarioma. The president has the say ekuthithia mantu not for quite some time thirikari ibaweta baina mbecha cia kubithia barabara, of which maybe nya members of parliament abakomeambua nindi chama chua ibondu tukwatu ba benefit of doubt twatere tone development pora ikuthithwa ketha kwicho to achieve before election nonto pana Kalembe na ritiro etine kia Ruirorera lakini atetera kithima Kalembe atetera kithima kirenchi ta kiritwa. So if these people manage barabara uwekeya kinya mtu akaritondo mtu ataritaro maendelea agaritaro factors nyingi mno, it will be a benefit for those constituents waipo kan benefit na barabara era inya tiro 90% ipo kan benefit na barabara era. So ipo ntunkuatere ito ba allow by the president iba omoitia pare na president manto maendeleo ba ikira pressure non all of us can tukatu pweta wekira i pressure na ipo ndo oni onto nkaro ama muzima na kawa boibo. I always criticize objectively non to as a leader mama ngo criticize objectively otemi akuwa ra no take ko na outcome manto ya. So ipo ndunkuga that the members of parliament na kachagua tengiro development kachagua labda engiro nondo wa differences chawe na other leaders I don't know. Maybe indifference kana president homba kwithira na ibo tutugwa president aina mandate okarinya kindiki through development no ndokari kindiki Mount Kenya omwikira inya in development toko this government is working for us. So atwatara tone what will come kenda tumenya kumake decision na tumenya inya position yake ndikiare boka rotea kwaria it is true tutemenya kondina tu kindikite Mumeru kindike Mumeru no ntorera mu FM ya mbere ya Kalembe mu FM ya mbere ya kuma dochi mwanka ntonyere dochi mwankene yo mbunaku na Meru na Tharakanithi arawe na mite Kalembe no ita Nairobi na Nuichi arana dochi ire. So inya side ire ya Meru South mara na wapi ya Meru South. So imo Meru, but now ito kwenya president yona burito mukaria through development agatha na impact as a leader non together when impact as a leader kwa no that's when people listen to you. You want to raile eta gethirikare raile eta karwa thirikare ma eta handshake ya tomare akorwa imbasket ira igari antumanyanza eko atwegende nyethe raile nan broker deal chawe as an individual naona kanyamu then kembasketi ne kama maendeleo na ikiri na Nyanza wetha Nyanza wetha interchange barabara okariara. So kwa tu ko tim ndo karigana Raila ko biarere parigana Raila ko biareta. So development choki kemantu ya yonde nya tugare ndo cha mulima tugare cha what development is very key kenda tomba as a leader tomba kusupport kiongozi yetu aturetera saidi. Kalembe Meru netito kala almost a million voters kiri kithurano kia mwaka 2027 namba Cia Meru kiri thirikari rio thai ichio county kirire thai itio county itio county na ndo itio county ibi tumona tukuga tui prepe ndo 2027 to realize the numbers ria batu tuinachio na woninya tembe okambikira mundu kwa mwankia ntetikiria mbuga kindiki Mumeru Tharaka Meru imeru niki nontu nkugo u
when it comes to the political boundaries. Political boundaries, non tubito kwaria dai kideti keki. Keki. So Kalembe, it is easier for you kuwa kindiki temu Meru, but no support. Nyate gunda ugere. No, allow me. It is easier for you kuwa kindiki temu Meru, lakini ibo supports Rigathi Gachagua. Tia kumi. Kintu kaya kireo mundoro kuga mulima. Chuedwe ijo kwata nete kumembu. East na west kenda pa precise. East and west. Igintu kimoro kwa diento chagintu kiu. Ouonde no mundo Mount Kenya. Takinto kinyera kindi kina batu tre ya Kenya. Kwata bubwega. But Meru ikuma ambu inform ikuma keria mwanka no guigwa. Tera to ugambere kumanga ntonyire mwanka thuci. Ikuma keria mwanka ntonyire. Eu ni o county. Yes. Na ni on kwariria. Na county eu etegerete milioni ona ntwa mpira. Kindi kiria tweragwa twithwe twigintu kimwe ibetere bongwa na bararega na baruwa bagitwe betwe Tharaka County. Nyomora Tharaka Nithi County. Batu na atuwa tugitagwa Meru County. Kenda numbers chietu chiumba go county bwana Edward. Itwero bwega namba chietu ningana chia Meru County. Na ntutore area national cake. No tukwanda kuringa tugitirwa nio. Mundu urangetikiria tugitira keki Meru County ikiongozi ora umete Meru akiarairagia Meru na kura ciao milioni 1 ende ntetikiria no ntubwa kuria na kunywa kana bira tukuona no ntukindi deputy president na umete Tharaka County Tharaka Nithi County kwano okariria Meru ntetikiria when it comes to keki de kugitangwa Tharaka nene kero keki yao Meru ibane kero keki yao na mbuge atiri bwana Edward ukagita muntu eja kuga egitare ya Uhuru Meru itatethekete no ntu Uhuru umete but twita u ankondo kuria atiri Rigathi Gachagua ari command Mount Kenya West akagwa Nyeri County Kiambu County Murang'a County Nyandarua Kirinyaga Mount Kenya West ire so neno toba obwe boko denounce Tharaka Nithi te part of Meru no ke ibyo tumaone Nyeri Rigathi Gachagua nejeta I think charia nejete charia na atekwenda no tiro amena Meru auga atekwenda Meru ithe igwatanirite na batu ni atongeria bamwe bakuma Meru bakuma Tharaka ya Embu ya Ruko no kuwe ikegito na ndi kwenda kreito mono narari like a statement auga no for the future yana betu for the future politics chietu itudo twigento kimwe na ntikeja kuuriwa kwithirwa batwe stima sie 30% njira erwa I think 20 something na bara bangi 70 that one makosa ija Meru kaija West no wari minister wa energy that time ikiraito murungi neno tukiraito atatu ikire stima kekira West yake no riwe East kenda stima chedo itena nyomora igitera Uhuru iro twari na minister ombio igitara da Kibaki itwari amuiraria mbecha chionde cha Kenya tunengeri muntu kuma West no tunengerete barabara bypass chionde okwana na whatever na nyaye kwa kuma ncho roire gweta Isiolo barabara yu twanengeri igitara au da Kibaki na igitara Uhuru twari a PS akwe batano batwe itwari Francis Muthaura ari endo public service the public of service umethana ikarenjini ko unde onde ne hao ko batu to garwa gate an ceremonio yondo ja batu ke jotore nyo butone ngare ndupte ngavana dene Meru tutemianda no ndunu kuona bonde abo mirega no ndo ile ro ceremonio yaga te ka deputy kate na se abadu ndi batu to na se mono dira Uhuru ari gitene agatunengera ministers bari ba umeta Meru atunengera Margaret Kobia na achoka atunengera Kireito na atunengera Munya
no mbigwa na ria ringi Kibaki no ari ku aturikana tu bandu atunenkera ministers Kibaki was not a minister itere Uhuru. Kiraito. Ango kwira igita ria Kibaki. Arafu igita ria Uhuru ri tutare abairi. Tore amunya na tore amangiriti kobia. Ima na tore ko PS batano. Igita ria oreku na tona na igita Kibaki tore na Francis Muthaura. Ari na end of parabonde ko Nyameru. Turingenda kwandikwa. Uti west ri turigeria tutikandikwa twinthe. Kinya Kiraito arengenda kuga mwanke thaibe na muirani no tubasaba abo baire. Omwe imbecha onge ne kawi nini stima. Kinya barenge twikira stima chionde. Turenge kirwa. Lagi kende katika ukande deputy president. No kurira otheri na gatina power. Ko uti utomba kuga atiri igakare tharaka ona uketharaka. Batwe uti go tutethia na reke go tutethia. Tari tutingigitha tukiuga antu be compensate ng'ombe 10 ng'ombe butini. Tupate kuuga ng'ombe chonde chiringi no tutunagithika deputy president number 2. Tokaigua antu mothe bakuri wambio ng'ombe ciao. Tokaigua into bionde bikugita atia biguchokua. Lakini ria tugakinyira kugakeki politically Ameru na milioni yao ibatarwe na kiongozi okuma Meru. Ethirwo no ukwaria twenyumewe na milioni imwe. Ututomba kuga Tharaka pena milioni pena kura 270 bari batonye na Meru tubaringanire nabo yani kanyuru keje katonye Indian Ocean na gakirwe hapana iba atu keja gatonya ketho batu Meru itutugutawa na kura cietu. Okay, bwana Mutembe. I want to say this. I want now they don't wait in record because Kalembe ariwa Kindeke ukaria no ndo Kalembe te wonda uga iwo kuga woni jaranda uga kuga ariwa timo Meru no te benefit yonete otechio na kinya panelist na mbere ayamalaya. I want now Ndendra ko correct with the fact that in 2026 ari mubara tuonete ndene ya Merwe asayembe tubonete nonto Professor Kithure Kindiki na tuitanire sub counties. And I want to read this. Mutuate sub county bwana Edward odi egori keke proceed yes. Na ndio wokuga kathome Kalembe please bero kuona mutuate sub bero kwamba kuona mutuate sub county kuona document ure TSC au kathome onya to wokuthirwa TSC 2026 ari to wokuthirwa twitikirie mutuate sub county ukutha karuti baewa arimo 13 okay igepe north ya ewa arimo bele Tigania east ya ewa arimo 21 Tigania central ya ewa arimo 21 ikyo kiurekera kiurirwa atiri benefit ya kwethirwa sub county itangire nimbi Kiengo narawiro tebe bona Kiengo sub county bira ara arimo bone kaira no onje sione kaira I can confirm otengogo kawe ka teye wa dato tia otemuri otembi kaya ande kitu Kalembe watela I want to say this bwana I was here in the county commissioner wa Meru atoma na Kiengo na atoma na Kangeta recruitment ya police Kiengo ibare na ciayo Kangeta ni yare na ciayo bwana Edward. We cannot refute this na Kalembe nonto ndrakomene tiwa ndrawekera atiomba kuwa Professor Kithure Kindiki as the minister utebia tutebia tuwe Meru Kalembe azimuchore wa one time mtu wetwa mithika lenturi na mtu wetwa munya na assistant minister wa internal security na assistant minister wa East Africa na minister wa agriculture. Between Kithure Kindiki and these two ministers from Meru, now that Kindiki is not a Meru boroyo akuwa na tuonye bira tuthithiritwe ne a Meru a minister bele na ninde monye bira tuthithiritwe ni minister Mutharaka urokwa te mu Meru. So you cannot compare Professor Kithure Kindiki with Mithika Linturi and Munya. Yo ne Weru na Moundu completely development in terms of credibility,
In terms of Kinyao, you cannot. And I want to say this, Professor Kithure Kindiki, no mwario to twinde a Meru. No the most senior person to Antoa Meru. Mwari na ikiroko kwa Meru. No, akazi yaroko. The most senior person in Meru. In Kenya as we are talking, it is second in command. Nande kalembe nare go turingi dia chanchai ati atere. Mwaria we na mie runduni. Wena runduni. Toa turanja ro ke kalembe imbira atere. Kante kwen wrong kiza. Wena mie runduni. Lakini wena mie runduni. To be very frank. Bori chibarato kwa andikira mutuati na lare Kiengo na Kangeta. Tigania East na West. We cannot tutumba ko write off Professor Kithure Kindiki kirimanto ya. Kinya kirimanto ya restocking ya ng'ombe chietu ira chiurite turenro mura professor sukumira wau itira wau muntu wetu itira wau mutana wetu ka ng'ombe chietu ira chiurite cia compensated kantu betu bara boroi by compensated as the one term brigade endelete kuringetuma turetere thara nithi bridge turetere barabara tubwithirie mantu bendelee kuringetuma nonto ndagumena etiwanda wikira. Thank you. Idile whereas that ajumbe vekirite 350 milioni cha gwaka inje itiko compensate kare mutata no ao bana kangoria nya wota no kangoria atire kazo era na baita bagari yo baba kankwenda kurio yo atire beta bagari yo baba ithikite western development ithikite Kisumu Nyanza na ara kwa Baraila katie kerikire mbanje wochiona okinye runduni katie kerikire mbanje wochiona okinye runduni so kwetho atwena 350 million kire nithi bridge kwena mbeca iri wetwa infrastructure fund au neo mbeca ciiyite na uyo nako me president netira araromba mbeca cia kuthithia Tharaka Nithi bridge so mbeca ira ikuthithia development na Kisumu itari ki budget no tebo tendi yario so what we are saying kinya nithi ekabwethwe nithi ekabwethwe idile for na ng'ombe igariwa for the first time for the first time president deputy president upinzani ibonekete ku ya Meru bunene Saturday president ne yite deputy president ne yite former deputy president ne yite right what is so interesting in Meru because okay akolelia dai kuri na united opposition kana ba alternative government kuri na Meru kuna Mithika Linturi kuna Peter Munya kuna Kawira Mwangaza ndebe rutero upinzani governor mutuma twethingia erutero thirikari so as much as atongere baba ndiba kuya Meru who is likely maybe ku kana ku win nkoro Cia Meru bearing in mind tutiarite ntukwin kaimno weta Cia sen and Meru Meru now is no babara muntu yataira gantu kanoru Meru meana itete gwethe no 1 million votes na Meru as at now itina muntu who you settle to this person or that person so Meru arane antu bagoya kuruira na antu bagoya kuruira non tibakwenda number of votes then Meru county so wanadwa ndiponto kwa politics especially batu leaders ba Meru tutakwenda emotions making decisions na emotions mbere antu no making decisions na emotions to atanto betu everybody athora ithirikari awa one time kenda panishe thirikari bange ibagwa toigare thirikari mwanka muicho so it is high time leaders barekana na mantu ama igina interest kinya tokarande twaria kinya barabake one time baraka kurwa ndo one time ibakurwa na baraba ke tu tam na bo kinya bonene tuika interest chietu nthi tukarande turea muturanya wichwe Meru itebia Meru atokaroira yaoni tokaroira akathuri na imanyara na barabangi lakini the bigger picture Meru tuikete Meru na ndo tukonindi tuthire interest chietu ndo bwana ndo ndika kwethira Mithika Linturi na Peter Munya na Kawira Mwangaza batikarande and they are claiming
tumbi ke one term agatha bate karande then where are we taking Meru na tukite Meru tubeto karande on a fair ground no the politics tenamity kato chindana na ndato chindana Meru akaithurira kiongozi umwe ora kwenda so tokarande tuinte tokarano tukite Meru ke o where are we ingithirikari ri kutukite Meru kiriyo ne your position ne William Ruto nonto at the end of the day tomba otayanĩria antũ betu twakuchanĩria kothi no tũrĩ nusu ĩrĩ opposition nusu ĩthirikari of which ntekũmenya thirikari ĩrĩkũ yatonya lakini katũbwĩrĩte kũkara nthĩ tũkaũrania ciũria as leaders ketha itũkwenda wĩka interest cietu nthĩ nonto ũni inkwaile nkona bamwe na emotions Mithika one term nethera na bitterness na Ruto. The other side Kawira Mwangaza nkona itimiria Ruto mama acha ku office-ine mama ara acha ku office-ine ngeta opposition ngeta one term so kwatwika tutinchenuine na ara tuikiria antu betu tuibaikiria no ndo interest yetu ikura kwa meti no twende ya mama wa Kawira akiliwa ruari tena akiliro ruari na membi ambo chenjanja kwa tuta anja kwenda kuthirite government kenda estoka emwetata emukilia na emo declare I think guilt so bwana ndo ndipo kwa emotions itekwendekana na nyawa kwa mafensi ita kan kudhoani zaidi na kudhoani tena emotions bailia where are we benefiting more ina to benefit more not at the end of the day there will be a government. After election, there will be a government. Utero Kenya will have a vacuum. Either William Ruto, kana yenge kaya. So, na voting, vote is just one day. Now to tier in tuko more than 365. Lakini voting will be one day. Na hivyo ndo kwa viongozi, ibaraka kenda bwanendwa ndivyo tumeona baba ingi beya. Achagua na ite, Kithure Kindiki DP na ite na yangite. President William Ruto neite nondo babo ndaka bakweria kwambia mware witwa Meru County but are we prepared kwa mboboya to roboya kana to ka utheri ituru akauli mundo uwe undai wa therapy yakwa unga wendai wa therapy yakia menya kachagua na kumeateu kia Meru yonthe for sure na kumeateu kia Meru County yonthe no to ina professor Kithure Kindiki but akayukia bila akayukia Professor no Meru no ereme yonthe nondo bamethika bare Meru ina ona baina gachagua so that's how things and it is very unfortunate for Meru nondo in every community inge nyayo itito karo western kinya western negari Meru izinari moto inacho nondo teme akwa mu ina kura chetite which is very unfortunate nondo tobureta kuibanga tukatha tukiaria interest cheto twechika kando tokaile interest the bigger interest ya Meru community otherwise ata tora kwa Meru to na 1 million yetu tathia no eta mana ile oeta wanwebte oeta na ngambi tokare wantu betu to tena sege thirikari reke ondo there must be a government. Kalembe, will Meru ever unite? Yes. When? Itonete scenario ya for example ya Mugambi Manyara they were supported the election ya Olkarau. Ameru Mrombete Kuris something to do with a substantial amount of money to support our brothers in Olkarau. What have you said? Ameru ibara supported the election. Support this guy. Me urumo obo ngwata. Ndra supporta nke kera jaro a brotherhood kenda tu nyaba tu to tuna untu tumba kutethania. Ari bro ngari ake utumira mbesa kumbe nyibi bra changi tembesa. Yes, we are tried our pocket to endia mungau to endia matunguru to endia tuto mathaira taka kwindwa tugeta ndoene ri ani kino nduguni kwaria ka wata mo ibezi na bra changi tugeta ndoene ri ibezi na bra changi iturombe to munenkera milioni 10 na tochoka to munenkera through Mugambi Manyara twiki ama kia mbas patu twinkake
ituranenkanite 500,000 ngito ikiamena ba Relax, Gedile, please. Tikira. The chairman yokwari respect the decision of the chairman. Only organizing secretary. Chairman, proceed. Chairman, proceed. Ibo mbanga tanya moto. No, proceed. Ito ba imbe Ari, wakanya. proceed. Kenda moto joko I have protected you. Proceed. Na tuomba kunenkera mwana ura ari niguigwa ekumba kuringa campaign na unondura betre campaign iba uro mono iguns na ngari ciao cia damage sana. So no kuona question na unity. Irereti one of our own atongeretie ngari nira yanenkiri mugambi manyara yanenkiri mugambi nyara kiri rigathi gacagwa kana ngari ingi iria ngo twanenkanirite na are no ni amiru bonde bari nao tukinenkanira kuona ndu tingi nyano turopeu na no regere kugitata utangaza no to oro two term adu ndi ari one term proceed tukwara no ndari yambi one term awon atiri Meru no unite kana no unite okay akwithwa batu tukumba kuchiorganize three brigade one term tukone tubatere ku support our brothers bangi wa one term na area to come up na outcome na by election successful ko tutongeretu no imugandi manyara ngwata in that battle no worry in forefront na tutongeretu no ne etawata kivuti ngwata kivuti no ntuno wari nywe mustari njwa mbere 30 day tomba kuveta to aba support na tomba kuthionge ko no tulari behind one of our own ora ukuonda kutwikia guntune kura kwega tugacoka nyumewe na milioni cietu imwe na mwangetha tuka negotiate nikuigwa twege ntu kimwe. And who is that person? Mugambi Imanyara ari senator Omeru tukore ano na like minded like Kalembe barawe murengo ne juriku jou pate sete tekiri fence bate moto bate barindi and we very dangerous kiri utongeria kwa mugongo. Number 2 utirio nankwenda kwira Ameru buntegete na ngwiritu na nkitheka na bugetikiria puru Ameru kwithirwa kindi kia keja tukura tunini 260 umete Tharaka Nithi county atongeria cietu milioni imwe tugetikiria na tugetikiria na tugetikiria endire twakinya kiri diversity social maromba gwitie guru ria mwathani agatwita itwita twigintu kimwe baria twakinyira kugita keki Meru ni tucoke kinyume muntu umwe na bara bongo bakwenda gwantira uga akui mugambi manyara kwa ngarangi coka ira itubana garuti kankuga buruke ndike agetikirwa Meru ariria ntatu cia Meru so babu bo watene bwe bawo kawira mwangaza linda mwananchi right bau bonde kawira mwangaza munya mithikani nturi mugambi manyara nkirote birere mithikani nturi na munyindo ene bari Karembe mwangera gai batara ugandwa bratu kuwa murengo jwa opposition so to kwa opposition united opposition united opposition na ile strategy no ne okona bakwera mirango miario tukarinde na tokoroma tugura batere kwaria kenda tutikamenyero tugito Kongo ko strategy othome 48 laws of power uro batere ku distract the enemy atikeje kuona kumenya your next step ni rikugatiki ko batue itukugeria kuchetha na mind ciabo kenda batikamenya twitite tutakabirwe ko Ameru milioni imwe 1 million votes iturare behind atongeria bo to organize ba to gwatithania nau na antu bara ba west kirima gikafuru no tonge urothithitie ntetu na to amiona imugambi manyara Karembe Karenga na bau bange bonde bo opposition para bakuthiria gionto Ameru bakomba kwaria kanyoka mu right karute yes please kire katiba ya Kenya antu ba represented by the people given powers to represent them through voting. Ameru kure antu bara twaere kanya windare obo
ndarumo bo barabenda kanya na inyawe na inyoyo Kalembe ateomba ogirae ta Nairobi wana ku represent Meru in any fora at any given time and the minority lindo Colombia no itakawa I am talking on behalf of the people of Meru representing them no ntoiba mwere power na mandate okologira kuratio nande Kalembe na bakarenga na bamithika na bamunya beyond the nibute bateomba kutwariria batu turi a Meru na woni Franklin mweti karote teomba kurita any statement kiwande aria ntomi ne a Meru apana I can give opinion I can give advice I can speak about Nado and teomba kurita sauti nonto kwanto ba Nado the only person mandated to speak on behalf of the people of Nado oro batere kwa rianto ba Nado iwo rango chindana noe mheshimiwa Joshua Kastare nande Kalembe kuwa nganodhora nirianto wewe ngwa kabainya imanyara nonto ataringirwa kura Kalembe na bamitheka na bamunya na baba ngibothe ni bute na bau bateomba kwariria Meru anto bara bakariria Meru ba mwenda ithile ba mutuma twethingia ne ajumbe kenda na senator na women rep ibonka bomba kwari bakawa a Meru barawirona nonto ne a Meru babaere mandate so I want to disagree with Kalembe 100% ne angakitha mwaka 2027 mwatha no abaye kwenderoa bakethwa baitwariria but as per now our main speakers baraba to represent anywhere in this land it is the governor it is the senator it is our elected MCAs it is our members of parliament kinyaketha ibakwa baba ne bonde ndami system wire kubatumira bania but bateomba weta anywhere batwariria bateomba weta inya mwanda noete US ya twariria as a represented member of parliament Kalembe noeta agari are former but he cannot represent it as anywhere narwari ruonda rwa Kalembe are representing us it is null and void mundoro represent iro ire rora era narwa ikendenji ntuo na no boeta akaria on behalf of the people of Ruirorera and not Kalembe. We kuraja ya maguja ya na. Nyato kure kibango yo. Mutano yo kuraja maguja ya na. No. Abia to mampu it is the truth Kalembe. Okay, kodo we general. On a battlefield. Ogeta okaura kanogatekwa. Kanogeta wakua. Utumba kugatire njeshi utumba na kuona mndonge okomilid bantu baba iba kwatirwe state capture ile itawa state capture iba kwatirwe atae nugwigwa bako watu atae state house igwa ni we ni atae iba kwatirwe nugwigwa iba kwatirwe state capture na bekirwa mpengo cha maguru na njara na ba sis koto represent etara koto represent and that is why ko karohu mugambi manjara emanji Kalembe emanji ega Kalembe ile umera okinya Samoya achamanya nerunduni ajokia yarolaini ara kwa barindi kana moto so no bona mugambi manjari na obuiketia kire utongeria bo bwa kana tokera antu babo kuruta finance bill iro bagwate wotae mate ali mwari yo wakwa na ndio we kura iteto ile kwa itawati fa ideas. Thank you. Idile ukiaria tukureke mubango yo ukiaria kide pating shot yeku. Please yo bro na kwa tureke mubango. Banandwani. Yes. Banandwani kambuga atiri. Kalembe onirware ama sitting member of county assembly and the Lindo minority party. Na unde director. The director. No, listen what I'm saying. No ngwata bwega. No, ingo Kalembe tere kwa ragia bana. Namba address. Oina time kwa ya tori yeke bindi. Please. Oni I'm the sitting member of county assembly and the Lindo minority party in the county assembly. Kinyada manto ya sparring senator ereo. But Kalembe kan kwere. Tote menyere tawa osimp so much kire atongoria kinyada itu kwa wanta. Pote menya ku mau boita bora gachagua ngari
whereas kabo kwenda kuambwa. No, listen to me nani. Kabo kwenda kuambwa. Menya you bore namya value Meru so much. This Gachagua should come also and tell us ideas. Another one. Achagua atoiratere. Dikira nkwere rekombe ambali je 2 term. Ena freedom wa kwere Kalembe na kwa freedom wa give him time. But yes, I'm green and I'll make my decision when the right time comes. Dikira nkwere ora moria ndengu gade mugate. When the right time comes, I'll make a decision. But no mwangabere Ameru mantu. Na ibo ndumbrendo wa politics is not about emotional. Batwe kinyaga chagua buri totwe ratri. Imbi batwe as Meru community to can benefit ke thirikari to form na arambere. Lakini ugombera wo mea wita ure gachagua ngare million kithomba when utiete an in the person in your village. Mtoto wikundia nara anawengi chukuru barenja. Alafu ure Gachagua ngara. Surely no, tigira angondo koni atere. Angondo koni atere. Angondo koni to kai emotional ke this politics. Let us make the right. Tigira ngoira bana. Me ako where you are part of. Ko where on behalf of Ameru. Ko where endo on my behalf. Ibo ikiringara on my behalf. Yes. Na ibo contributor on my behalf. Yes. Iba no botite na ba na dina. Kenda bweto igire Every Sunday utrote weto otedia twana. Kaga weta mauru. Another mugambi mera. Andege bana karote. Yes. Andege bana karote. Na de pati shot. Protect ke muntu bana. Ati shot, ati umbata. Oh, tigera. Wengo attack. Ate awa attack. Oh, igire ngare. Please. Bia kujari yana. Changare. Oni bora kwenda kuga. Denda kwera Ameru atiri. Whether it is in government, whether it is opposition, let us be careful. County to ameneka so much, to are so cheap. Kere in terms of negotiations. Non to community nyingi kai negotiate imbiba kona. Na araba iterete imbiba kona. Na ibo ndunkwenda gwera kinya tongoria betu. Iba current. Baba ige one time. Ibe kuvohania. Na inya to inditach na to current as a community. To me na tu iketi anto betu. No ndo Meru egano kenusu ketayo kenusu ketayura bado ndiko tuikara turi ne antu betu bakauro dheri na atu interest yetu che soft na antu betu na baura at the end of the day. Thank you. So branko ndagua banendwa ankwanda gua bwana Kalembe mandara bodhitherie on your own behalf, not on behalf of Ameru. Thank you. Kalembe on behalf wetu. Kalembe ambua dhirie gendra inga morongo ambua gendra dhirie no ntonga muringa nkithiratia Kalembe ari weto director ibwa mwirora mwite director na chairman Ombas na director wa Njei Njomo Kenyatta Foundation venera twinionde ne Kenya veneira Ruto ena chocho otongeria nthi kaere antu kanya kotongeria na ibo bakuithia policy ira kwenda ithithwa. Kalembe is a director in the government ya President William Samoei Ruto. Ende Kalembe oyo no wo criticize thirikari ira na policy ciana iche cukuru no wekera mathina yarato kuria. He is part of the problems that we are having because in director Njomo Kenyatta Foundation. Now, utemba kuthokia wena double standard, double speak. Utekwenda thirikari, no re thirikari no wita director. Iba tol utekwanira thirikari ne. Utebahatere kwithirwa ukire yainya thiringi mwa muchara yuyo batere kwithwa yuyo serve other purposes. Na thenera tukurendere ne Kenya. Kanto by na hypocrisy regrasi ke uru muno. The other day no rona bena birere. Birere is my friend. Lakini tukwenge narira na arabutirwe ko kwenda kuria thirikari no kuura muntu engwa kama tukakoti ko matuka na iworendere kwingwa. So Kalembe is one of the problem. Thina ira yumbe betu bakuria Meru, thina ira kindreke akuria, thina ira Meru bakurira itio thiringi emo kuura ndene ya economy Kenya nira Kalembe akuria na no kuura thirikari iji. So Kalembe is not supposed to be a director. Abatere kwithirwa abuti na mbeca irarete kumaranjire kuura thirikari akarea thirikari.
na Professor Kithure Kindiki na Ruto. I want to tell you this. Because Kalembe na kuhura thirikari na indirector. Mbeca irarite kuuma rira njirie kuhura thirikari. Abatere kuire andapo. Kenda turitana tu andapo njema. So bati ko wangu wena utekwenda kuritaniria na muntu ngwe. Si uende, si utoke. Nuntu akwenda beto director ndi na nagura mucharo director na nakuhura thirikari. Na kanya kau kabatere kuthanu mwana onge Meru na mwana onge Ruire. Kalembe speak double standard. Are aria orwa aero makiwira na royo aethie mautetete Nairobi muchamani na nje IKF. Kalembe na kubuto. Kalembe karute wete. Nonto weto director. Ibo agaito thirikari jukieni ma migambo karute uga na royo bompenge. With immediate effect. When you resign? Yeah? No, ntote no, ntote karote okuga. No, immediate karote no ntone na ndakwa ntira karote kanyaria. No nto karote na Meru nduni. No nto karote na Meru nduni. No. Na egitogoge na egitogoge I Professor Kindiki. Kalembe thikira. Ngoge una nenkerwe. No, Kalembe thikira kidogo. Wote wetania policy cia thirikari. Imbiore merete ko resign. Kintu kya mbere. Oni ndari ndithurithie MCA. Yes. Ndari rutero rwa thirikari. Na muntu wa mbere ku oppose thirikari ria MCA. Bimbi ya yeja ndauga no. So it is my culture. It is my culture. Ura woni nkari. Woni ntero mu thirikari. Woni nte ya incentives thirikari ya karute. Ndega gupinga thirikari positively. No kongwata. No ndunye mwarimu ria class ne wa muri ko ri mwenye tongerete fofiga tebu to jana kora muyetu na mwarimu watu right is right ko watu to aja ujo no ndo bwa kathirikari mauta no tukarembe anganini ogo narua nja IKF bwetho bwa gitendo ni mono kela butine kera karote gite kya karembe kiu kya nja IKF eta nakyo aitethia urandi itethia na nya ntio kienda na nguchoke we tuna miaka ngana ngikwira ntio kienda resign yene na kiongo kero excess and western jesi. Otiwe tuona nao. Kero ni excess and western jesi. Ningi okwenda weto director. Why do you want that? No to neke. Bia to mampugo au. Bia to mampugo au. Director. Indirector wakwa. The director wakwa. Thank you. Ndia mbuge parting shot. Dugere. No are no to kwa kana ne Aya, please proceed. Ibwaga sana Mumero, tugucokia nkatho sana na ingwitikia Meru ni kwenda like-minded people, independent people, barabe na mind independent, baraba tikwaria through stomach like Kalembe. Na bo avoid. Antu bara pange bomba ku misindi ya Meru, baraba kwaria no tubakurumwe na arua. Rojo bakarega utetera Meru. Kwou rungameni nyuma ya mtu ya Mugambi Manyara, Kalembe. Para bonde be opposition united karute no kiu bugaronga manyimewe so urankwenda ikuga kankwenda kuga antu ba musmamo antu bara bongo barunga mana bena history na jaguoni ndaugire no mwenda ithire wetu amwene be 60 bagiuka ya biara biere akiuba go support utere ya Kalembe please kana alation choro ngoro please yambuge ibwega no tubakanya ko bwatwa muthikeria na ibwega no tubu twatinda kwaria bwega na tomba kwa united na ibwega mutembei no bwakanya karotwa na woni nkoromba gitike aruire rwarera MCA nekenda tumba kuendelea na maendeleo tatu ete ibwega tanocia kenda turatwaria idile na karute thank you Kalembe asante karute na woni tegwa mtoge umbi the special no geu mbugere ngoro rwagikari anara mbugere ni ntoge thank you very much kire barabo ndo one time bango na yaro siasa SMSs na barabo de baringa dimoke that babu to that in mabango yaro siasa it has been done. It does that. Thank you very much. 1 2 1 2 1 2 idiri ndeori